Selam i pozdrav za sve moje koji me prate. Evo nas opet danas da nešto kuhamo. Ja ću danas da kuham kupus, ali sa faširanim mesom. Imam ovdje mrkvu i imam tikvicu i mali paradajz. Ja ću prvo meso malo da izinsam sa lukom i mrkvom. I sad ću ja to odmah da idem da radim. Evo sad ćemo mi ovo da fino ispršiti. Ja sam stavila ovdje maslaca zato što kupus baš ne ima nekakvu masnoću, pa će malo na maslacu da to propaši. Normalno začinu koji uvijek neće misliti sve. Svako ima svoj način kuhanja, ali eto ja ću ovako da pravim. Sad to nek se malo proprži, pa ću vam poslije da pokažem kako izgleda. Stavila sam jednu kašku paradajz još. Stavila sam začinu. Stavim pasla. Smaću paradajz. Danas će biti kupus i friški hljeb. Otkuhala sam tijesto, pa ću sad da napravim kugle za hljeb. Ovdje je tikvica. Sad stavim kupus. Kupus mi je tvrdi, morala sam ga prvo malo odbariti, prokuvac, zato što je puno tvrd. Da se neće naskuva brzo. Sve pomiješam da se sjedini se fino. A sad ću ja tu staviti vode i da stavim da se kuha. Evo imam i hljeb, ću danas da pravim. Napravit ću 2 kugle pa ću da vam pokažem sve. Sad ću da pravim hljeb. Ja ću sada malo razvijam i zatim možu ugasiti. Ja sad. Ću malo da razvijem pa će biti bolje. Ja ću sada ovako da radim. Sad ćemo drugi. Danas će biti dobar ručak. Ko voli kuhani kupus. Zavijam. Sad ću ovako malo siječam i sačekat ću 20 otprilike minuta, malo nam dođe tijesto. Evo naš kupus gotov. Skuhao se tako lijepo. Evo i hljeb je gotov. Ručak je gotov. Ja sam hljeb samo malo namazala kad sam htjela da ga pečem mlijekom. Tako da lijepo, ima lijepi sjaj. To je danas naš ručak. Ako je vladan može da dođe na kupus. Naravno, ko voli kupus. Toliko za danas. Sve puno vas selam i pozdravljam do sljedećeg videa. Hvala na gledanju.